Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane mwe mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro Bridge Sport ikugezaho buri munsi. Murabizi ko hano tuba tuganira imikino, tuba tuganira sport, tuba tuganira byinshi bitandukanye. Niba ubana natwe urabizi neza ko tuba tuganira icyitwa sport cyose. Muri aka kanya ngiye kubabwira cyangwa se tugiye kuganira ku makuru agiye atandukanye ari mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite umukino uyu munsi n'ikipe ya Gorilla saa 12 kuri Kigali Play Stadium. Bafite umukino w'ishiraniro, ni umukino wavuzweho byinshi. Murabizi ko mu gitondo twavuze perezida w'ikipe ya Gorilla yavuze ko ataraza korohera ino kipe, ariko ku rundi ruhande Rayon nayo yakomeje imyiteguro yayo bucece ndetse iri gutegura byinshi byo kutwereka, dore ko kuri uyu mukino niho turaza kubonera umutoza bamutangaza. Umutoza mukuru yamaze kuhagera nubwo byagizwe ibanga rikomeye cyane, rikomeye, ariko nk'ibisanzwe nta makuru yo muri Rayon yayobekana. Tuba duhari, tuba turi hafi, ntago twabura kubimenya. Turababwira ninde waje, byagenze bite. Muri rusange imyitozo yaraye ibaye ku mugoroba no muri iki gitondo bari kwitegura umukino bafitanye uno munsi. Amakuru meza arimo nuko abagande batatu bari baragiranye ibibazo na Rayon Sport bamaze kujoininga groupe. Ubwo ni Joachim Ojera, ni Simon Tamare ndetse na Charles Bare bamaze kujoininga iyi kipe, ndetse bakaba bari mu bitegura uno mukino wo kuri uyu mugoroba. Ni byinshi tugiye kugarukaho, tugiye kureba abakinnyi badahari n'impamvu badahari, ndetse turebe n'abagarutse, tuze no kugera ku mutoza uraza kuba yerekanwa uyu munsi ninde, dore ko yamaze kuhagera. Icyo tugusaba no kubana natwe ibi byose. Niba ari ubwa mbere twumvishe cyangwa se niba usanzwe twumva ukaba utarakora subscribe, nicyo gihe ngo ukomeze ubane natwe, kandi kubana natwe cyangwa se twebwe kubana nawe ni inkunga ikomeye cyane, ni iby'agaciro kuba tubana buri munsi. Rayon Sport rero muri uyu mukino ifite kuri uyu mugoroba saa 12 haraberamo ama event agiye atandukanye, dore ko nyuma yo gushaka amanota 3, dore ko umukino uheruka baje gutsindwa n'ikipe ya Gasogi United, ndetse hakaba impinduka nyinshi cyane. Bivuze ko ari umukino wo gupfa no gukira ku ikipe ya Rayon Sport, dore ko n'ikipe ya Gorilla itajya iborohera. Abakinnyi badahari bye guheraho, abakinnyi badahari ni Aaron Paul Gomis, nagaraba hari kubera ko afite akabazo k'imvune. Uyu mwataka Aaron Paul Gomis naho hari imvune ye ntago tuzigiye izamara, ariko kuri uyu mugoroba ntago ahari. Hanyuma hari umukinnyi w'umurundi Majaliwa nawe ntago ahari, nawe afite imvune. Uwo ni umukinnyi nanone udahari kuri uno mukino. Hanyuma nanone mwizamu Hategekimana Boneri ntago ahari kubera ko umutambukanye we cyangwa se umufasha we yarabyaye, aherutse kwibaruka. Ubu ngubu bakaba bari ku kiriri kwa muganga. Birumvikana ko ntago ari tayari kuri uno mukino, yagiye kuba hafi y'umuryango we, y'umugore we uherutse kubyara cyangwa se kwibaruka umwana mwiza cyane. Uyu ni Hategekimana Boneri. Abo ntago bahari kuri uno mukino. Hanyuma abandi bose barahari. Ikibazo abafana bakomeje kwibaza, ndetse n'abandi basesenguzi ku ruhande, ni ikibazo kiri hagati mu kibuga. Nyuma y'umukino w'igikombe cy'amahoro Rayon Sport yatsinze, abantu babonye intangiriro z'umugabo witwa Mbuyekure Emmanuel Manu yitwaye neza kuri uno mukino, ndetse na Youssef Lab nawe bivugwa ko aza kubanza kuri uno mukino. Ariko ku rundi ruhande Joachim Ojera ndetse na Simon Tamare, nubwo bari bamaze igihe kinini badakora imyitozo muri ino kipe ya Rayon Sport, ariko ngo bakoraga ku giti cyabo. Mu myitozo bagaragaje urwego rwo hejuru, baraguruka cyane, ni intashya ni za Kagoma. Aba bagabo bombi babiri Tamare ndetse na Joachim Ojera baraguruka cyane, bikaba byateye umutoza kurwara umutwe wabo abanzamo hagati mu kibuga. Ese hari carande
abanyamahanga bamaze kuba benshi hagati mu kibuga. Ni ukuvuga ngo niba Manu yaragaragaje urwego rukomeye, Youssef Rabo akaba nawe yaragaragaje urwego kuri no mukino, hanyuma Joachim Ojera akaba yabanje, akaba agomba yaragaragaye mu myitozo kandi ikomeye nk'umuntu ugiye kubanzamo, hanyuma bafite Ruvumbu. Ubwo ngubwo kubataka naho birumvikana agomba kuzamo umwataka w'umunyamahanga, kandi kubera ko Hategekimana Bonheur adahari, ubwo kuri bande touche hari abazamu babiri b'abanyamahanga. Byumvikane ko byatangiye kurwaza umutoza n'abahe banyamahanga bagomba kujya ku rupapuro rw'umukino, ariko Ayobanga azi uburyo agomba kubyitwaramo nubwo bitoroshye. Gusa hagati mu kibuga harimo intambara ikomeye cyane, mvuye kure Emmanuel Manu, Joachim Ojera, Ruvumbu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakina hagati mu kibuga harimo Youssef Rabo ndetse n'abandi. Byaje kuba biteza cyangwa se biteza uruntu kubera abanyamahanga benshi. Hari andi makuru agenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport ivuga ko hari abakinnyi ejo bashwanye, abo turaza kubagarukaho mu kiganiro cyacu gikurikira. Hari abakinnyi ngo bashwanye muri vestiaire, ariko kugira ngo tutica mood y'abakunzi ba Rayon Sport turaza kubagarukaho mu cyiciro mu kiganiro cyacu gikurikira muri rusange. Hanyuma abakinnyi bashyashya bashobora kwitabazwa kuri uno mukino harimo umwana muto witwa Iradukunda Pascal, ubakunda kwita Petit Messi, abafana bakunda kumwita Petit Score. Ni akana gatoya gakina muri Rayon Sport y'abatoya, ariko murabizi ko itegeko rivuga ko iyo ufite abana bawe mu batoya mu academy uba ushobora kubazamura bakaza kugufasha nubwo imyanya yaba yaruzuye. Iryo ni itegeko rihari. Uyu mwana rero yagaragaje urwego rukomeye ku ikipe ya Interforce. Uyu mwana rero akaba ari nawe yamaze gukandagira ku rupapuro rw'umukino kuri Rayon Sport, akaza kuba afasha ino kipe kuba yakwitwara neza. Uwo ni Pascal, Iradukunda Pascal. Hanyuma mu yandi makuru agiye atandukanye mu ikipe ya Rayon Sport, ku gicamunsi cy'uyu munsi abantu bategereje ku kibuga cy'indege baracunga, kamera zacu ziragogera zireba ahantu hose, babona indege isohokamo umugabo witwa Joan Gomez Carlos. Joan Gomez Carlos twagerageje gushakisha amakuru ye, tubona ko nubwo byahishwe cyane, ariko Joan Gomez Carlos ashobora kuba ari ugiye gutangazwa nkaho ari we mutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Umva rino zina Joan Gomez Carlos. Uyu mugabo muri CV ye ya hafi yigeze gutoza muri kano karere, kuko yigeze gutoza ikipe yo mu Burundi yitwa Aigle Noir mu myaka yashize. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo w'imyaka 50 uvuka mu gihugu cya Espagne. Niwe Rayon Sport yaritegereje. Byagizwe ibanga cyane kugira ngo baze kumugaragaza ku mukino, ariko abari bari hafi aho ngaho ku kibuga cy'indege bamukubise ijisho bagerageza kuba bamutangaza. Uyu rero ni Joan Gomez Carlos. Mu minota mikeya ku mukino wa Rayon Sport ushobora kumubona atangazwa nkaho ari we ugiye gufata ino kipe ya Rayon Sport muri rusange. Rero muri uyu mukino impamvu ari ishiraniro no kubera ko Rayon Sport ifite amanota 27, Gorilla ifite amanota 21. Bivuze ngo Gorilla mutsinze Rayon Sport hasigaramo amanota 3. Ubwo abafana bakomeza kwibaza ni gute Rayon Sport yabiri gukubana na Gorilla, nabyo ni ibyo gukomeza kwibaza cyane. Bivuze rero ko uyu mukino n'ugupfa no gukira, n'umukino wishiraniro ndetse n'umukino wo gutsinda ku ruhande rwa Rayon Sport. Nta mikino, nta brage, nta bindi, nta zindi mbabazi cyangwa impuhwe. Rayon Sport igomba gutsinda uno mukino kugira ngo yigarurire icyizere cyo gukomeza guhatana ku gikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro, dore ko iteganya kuba yatwara igikombe kimwe hano mu Rwanda, ikaba umwaka utaha yazasohokera igihugu, dore ko uyu mwaka byanze, ariko intego no kusohoka ariko wabanje gutwara igikombe hano mu Rwanda. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza. Ubwo mu kiganiro cyacu gikurikira turaza kugenda dukomeza kuganira byinshi bitandukanye bivugwa haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.